Ayitukira tushangira abakazi bari mu mishoge bara basinzire ubwo barukwera n'ebigambo bibi kandi abantu barukushamara. Abatakana bagira ngo babiri bahereze kurwana ngo kandi no mwaba kazabashangirwa sinzire bamuhambere bagaraka bamutera bamwaterisho bwa hatari yo mwirwaroro harukushemezbwa. Ubwo mukazi nyuma azo banterere se mungu akusena ateganisa abantu mukapapari. Ekiri kunshasha ni kimwe. Na nabagambire ebyo mukazi obire mwerisha sinzire. Baza kumuhamba uriya yashanko wayigwanza nko kurebogwa ine mu bwenge. Yamutera erisho bagiyamo atakusena azaro haro kumuyamwerisha ikintu cyo kinshashire. Ese wano yaruga yasigaye mugamba ati cyo ni mutahe urugo mubara yaremeraho nati baza kunterese mu banja ngo atakirwe mu kafene ninza kuje mu kafene nangambira ati niwe koremirwe no bukama kabukuremire nonda kunkwata yeta police ntwara. Aba bagumize muno kwera n'ikintu kigemeserize police kwikamwanyogo okwata bakaza babire basinzire nko murengo gumo kutaho butebekana aha bareji yo mu kafene. Abo mutwara utakasi batarukora akanyanga bitoke byinshi aza kajya nitinda zikuha ndukusibana nkora ndakakekuru aza kasibo marwa ntumuye kitoke cyanja kakina. Bamwe abakaza bakwasirwe nabo bahireyo batahi babo ngo bateka ko batwara hamwe ngo abo kubana bono basiba nabo mubara bakunywa marwa. Aza nakireri nsibe nakirero kandi waje ndo kwata ngo abasuri bara bashanga ndiki nakireri ane kisahaje no maya kansa ane turugayo hano eshatu wamweta yaremera umubara kandi yabali no bari kunywa bona bayenda babatware konkato kajango umushango gweje cerogu okusinda kw'abakazi nikigamba kuba kirengeserizo mu kicwekeke iredi watu mushaka kashabire Abakazi bona ni bakera bara basiba ni banywa ni bajumane bitarimo kandi bari kujuma n'abahinguzi ngeno turuhire. Lieutenant Bosco Kahijor kansara gombora ya Kambuga agizire ngo naza gumana atahebekuye kwete byo kwata abakazi bari kusinda omukasheshe bakahendera babona boneza makagabo hamwe na gabatayi babo. Amakuru agagasha kahweza Wilfred.